Labangso yellow belt kepi Asai kedeng along Assam Japan Karate Do Hakwakai Asong along Chief Instructor Suniram Ingtipensi Kelangchari Padudun. Kedamtang Chiti ni Phaing ko Troxy Erni di Mahasau District Umrongso Karbi Club along Umrongso Karate Aro tumpatir piponsi ove kimia o sumara tumaphan karate anathu ansosea kangtu yang deng kapali dun thekjia phanpura yellow belt ang deng sadlang kipi Asai kedeng padopon. Labangso yellow belt sadlang kipi Asai kedeng along Assam Japan Karate Do Asong along Chief Instructor Suniram Ingtipensi ang tonpen kelangchari padudun lo. Suniram Ingti alang like Malaysia adet pialong gold medal kelong do nabang phulo. Lason si kedamtang ningkan suri hinira kresir cap aningkan ahut setami Japan adet pialong disciple medal kachapalong do nabang phulo. Nonamat alang like Assam Japan Karate Do Asong along si Chief Instructor apusi Clemdon Bong. Labangso yellow belt apun achak ke chokasar lang kipi Asai kedeng ahut Umrongso havar pinang ana risoe jang jasemet obi kimia o sumara tumta chipati dunsi sadlang along kacipa undu na tumaphan certificate pajur ponsi sayang deng mesen pen pachun ponlo certificate ke pajur ahut Umrongso PS AOC BC Roy alohi sarpua manpen chetong dun manpeng alohi MSc Joysing Durong Saraswati Vidya Mandir School Principal Amri Mojadar Mensing Ronghi BJP Mandal Committee Maipu Samsing Ingti Lapen Karbi Students Association di Mahasau District Committee Maipu pen chunbang atumta chetong dun rinti Karbinglong live fund nili dak pini laso nili karate yellow bell grading ceremony long nang kawar untheka pot pini taring ko rathogan ni dak karbi club along nili Umrongso bronze karate bronze dak impulo tapena somar phanili yellow bell exam pipon lo tapena so yellow bell exam long nang chitong dun manpeng kithinai odak osido tapen gala alang lipan ta churol lapen dak itu makasing honai MSc dorong saldo alang lipan ta li churol lapen dak pinila so me long nang chiton korting jo ko ane munduk la ane lipan nang chitudun penili nang rong piglo kasi dak dim wala Umrongso prasung likang kupe menang karbi phanili kachithan long penili neng sam pikan lo kasi white belt pen yellow belt an pini menang an ki undun tun tuhan semenili hirzume un an pilo tapi ngon nili kapor ipon ge non karbiang bong pen ke State Chief Instructor pen ke nilian arlo laseni li kapori bongge ansu sekar bitum nang cerab dunang citudun sonte pusini likari lasi dak apang nili cengpon lo first center bang nili haflong impulo la pendet bang ke difu nili rulang sodim dak dim da benar start hello admission da dobom lo office semela su covid ajoni akam bang bon check lo tapi nasi ni pir hem ciwang thelo penda Umrongso dak impulo pino haflong dak resume po lasen nogong ta nili centering puat lo lasen no next manga nili karbinglong senili kangpuda im phanse nili nengke hang Umrongso pen Linson Ronghang Karbianglong live